дар шурӯи ҳафтаи нав аз студияи марказии радиои озодӣ ман Шаҳлои Гулхоҷа хабаргузоришро муаррифӣ мекунам. имрӯз 20 ноябр аст ва сархати мавзӯъҳои муҳими барнома. дар Тоҷикистон бо дархости Эмомалии Раҳмон бори дигар азмоиши нирӯҳои СПАД-ро доир кардаанд. Русия ин дафъа ҳам мушаки Искандарро озмуд. Фикр мекунам, размоиш бо муваффақият анҷом ёфт. Считаю, что учения прошли успешно. ҷавоби обдор ба боздоштҳои ғайриқонунии фаъолони ҳуқуқи инсон дар Русия муҷрони кориро барои ҳимоят аз ҳаққи худ омода мекунанд. Могу уточнить, для какой цели вы спрашиваете документы основания для проверки? ва зане ки шавҳару се фарзандашро дар солҳои ҷанги Босния куштаанд ба адолат бовар надорад. Фармондаи муттаҳам дар куштори дастаҷамии ҳазорҳо мусулмон интизори ҳукм аст. вақте ба ман гуфтанд ки ҷасади писарамро дар қабри дастаҷамӣ ташхис карданд, аз гап мондам. дар Тоҷикистон нирӯҳои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамӣ шеваҳои муборизаи муштарак бо террористон дар шароити кӯҳиро тамрин карданд. тӯли 10 рӯз дар яке аз размоишгоҳҳои кишвар чанд ҳазор сарбоз сатҳи омодагиро дар вокуниши фаврӣ ба муноқишаи эҳтимолӣ намоиш доданд ва Русия бори дигар мушаки Искандарро озмоиш намуд. Амрдин Олимов дар бахши хотимавии машқҳо ҳузур дошт. размоиши созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар размгоҳи ҳарбмайдони Хатлон ба анҷом расид. дар ин тамринҳои низомӣ ки давоми 10 рӯз дар 6 размгоҳи ҳудуди Тоҷикистон идома дошт, дар маҷмӯъ беш аз 5000 нафар ҳайати шахсӣ ҷузутомҳои қувваҳои муштараки вокуниши фаврии СПАД, 64 адад чархболоҳавопаймо, зиёда аз 1500 адад навъҳои гуногуни техникаҳои зиреҳпӯш ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ истифода шуданд. дар ин размоиш аз тамрингоҳи Лоҳур ба сӯи ҳадафи муайяншуда ки дар размгоҳи ҳарбмайдон ҷой дошт, маҷмӯи мушакҳои амалиётии стратегии Искандар М партоб дода шуд. гуфта мешавад, ин размоиш ғайринавбатӣ буда бо пешниҳоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон сурат гирифтааст. Президент Таҷикистона моҳи апрел президенти Тоҷикистон дар Бишкек дар бораи вазъияти сарҳад бо шарқи Афғонистон гузориш дод ва пешниҳод кард, то дар моҳи ноябр дар Тоҷикистон боз як размоиш баргузор гардад. фикр мекунам, размоиш бо муваффақият анҷом ёфт. Считаю, что учения прошли успешно. дар қисми ниҳоии размоиш раҳбарияти СПАД, вазири дифои Тоҷикистон, намояндаҳои ҳарбии кишварҳои хориҷӣ ва дигар неҳодҳои кишвар иштирок карданд. вазири мудофиаи Тоҷикистон Шералӣ Мирзо баргузории чунин як размоишро дар сарҳади Афғонистон муҳим донист. Значительный успех антитеррористической операции. рӯйдодҳои чанд моҳи ахир аз он шаҳодат медиҳанд ки гурӯҳи ба ном давлати исломӣ ва дигар гурӯҳҳои радикалӣ аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд, то вазъи сиёсии Афғонистонро ноором кунанд ва ба ин восита мавқеи худро дар ин кишвар мустаҳкам кунанд. ҷой доштани ин зуҳурот дар наздикии сарҳади мо дар пешамон вазифаи муҳимеро мегузорад. мо бояд нагузорем ки онҳо ба қаламрави кишварҳои узви СПАД ворид шаванд ва таъсири манфии худро расонанд. гузашти низомии ширкатдорони размоиш бо шумоли сарбозону афсарон аз кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамӣ ба размоиш анҷом бахшид. Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Ҳарбмайдон. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. як созмони оммии ҳуқуқ дар Русия кӯшиш дорад сатҳи огоҳии муҷроникорӣ аз Осиёи Марказиро барои дифоъ аз ҳаққи худ боло барад. фаъолони ҳуқуқ мегӯянд, ин қишр пайваста бо беадолатиҳо дар Русия рӯбарӯ мешавад ва аксарият бинобар надоштани дониши ҳуқуқӣ наметавонанд аз худ дифоъ кунанд. вале онҳо бовар доранд ки баъди ширкат дар давраҳои омӯзишии муҷроникорӣ ҳатто дар рӯбарӯи кормандони пулис бо ҷуръат хоҳанд шуд. гузориши навбатиро ҳамроҳ тамошо мекунем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши документы? Могу уточнить, для какой цели вы спрашиваете документы основания для проверки? Нифига себе. У нас сейчас проводится операция нелегал?
در مسکو فعالان سازمان بام جهان برای مهاجران آسیای مرکزی دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کنند. در این دوره‌ها برای مهاجران طرز برخورد با مقامات پلیس، تهیه درست حجت‌ها، جستجوی منزل، داخل و خارج شدن از مرز و با راه‌های صلح‌آمیز حل کردن نزاع را تعلیم می‌دهند. آموزش اساساً طریق صحنه‌چه‌ها صورت می‌گیرد و فعالان با اجرای نقش‌ها و پرسش‌های احتمالی پاسخ می‌دهند. معمولاً مهاجران زبان و حقوق خود را نمی‌دانند. بنابراین هر امر غیر قانونی پلیس را اجرا می‌کنند. در سمینار راه‌های جلوگیری از آن آموزانیده می‌شود. سازمان دهندگان دوره آموزشی و مهاجران درباره حالت‌های قصه کردند که خود آنها به واسطه شاهد شدند. هدف اصلی آموزش به مهاجران کاری کشورهای همسو تعلیم دادن حقوق آنهاست. همچنین چگونه باید از حق خود دفاع و با کارمندان حفظ حقوق گفتگوزار کرد. در نوبت اول در این ترینینگ حمایه حقوق‌های خود را می‌آموزیم، زیرا به هنگام دچار شدن با پلیس ما را ترس و هیجان فرا می‌گیرد. از این وضع چگونه برآمدن را یاد می‌گیریم. در اکثر حالات حتی در صورت درست بودن حجت هم پلیس حجت ساخته است گفته پول می‌گیرد. در این حالت ندانستن زبان مشکلی می‌آورد. در این سمینار معلوماتی را گرفتیم که نمی‌دانستیم. مفید بود. وقتمان تلف نشد. 58% فعالیت من در ماه سپتامبر به آزاد کردن مهاجران بخشیده شده بود که غیر قانونی بازداشت شدند. زیرا 6% دیگر بازداشت‌های قانونی بودند. فکر می‌کنم برای مهاجران تنها یک دوره آموزشی و 2 حالت تجربوی ضرور است که آنها عملاً خود را محافظت کنند. اطمینان دارم که دفعه سوم آنها به خوبی از عهده این کار می‌برند. بهتر شدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان الکی در زندگی مردم عادی دو طرف مرز تاثیر مثبت گذاشته است. اگر قبلا مشکلات روا و ضرورت عبور پیاده مرز و بدرفتاری مرزبانان ساکنان را از دیداربینی با خویش و تبارباز می داشت، حالا چنین مانع‌ها کمتر شده است. قهرمان گزارشی نوبتی ما از سفری در انتظارش به ازبکستان قسم می‌کند که این دفعه به فرق از سال‌های گذشته عبور مرز برایش ناراحت کننده نبوده است. همین خیلی عذاب‌های همین راه من در این کتاب تصویر کردم. صفیه ناصیر ساکنی 76 ساله دوشنبه برای نوشتن کتاب داستان نبافت. کافی بود فقط سفرهایش به ازبکستان را تصویر کند. داستان‌های سفرهای پرعذاب و مشقت به زادگاهش شهر سمرقند را. طی 20 سال گذشته هر سال با دیداربینی عزیزانش به سمرقند می‌رفت و از مرز تاجیکستان و ازبکستان می‌گذشت. مرزی که به گفته صفیه ناصیر مثل سد اسکندری بود، جایی که گذشتن از آن امری محال است. سرحد بیم هم سرحدبان‌های ازبک بعضی هاشون همشون نه بعضی هاشون بسیار درست معامله بودن. بر خلطومه خالی میکردن روی میز به خالی میکردن یک افشونده سونی جابجا میکردیم. صفیه که 55 سال پیش در تاجیکستان شوهر کرد و اینجا ماند، ماه آگوست امسال با دیدن خویشاوندانش به سمرقند رفت. این دفعه سد اسکندری را ندید. من باورم نآمد که آدم‌ها اینقدر معامله‌شون دیگر میکردین. هم سرحدبان‌های ازبک حیران شدن. مثل خانم صفیه هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان در ازبکستان خویش دارند و اکثرا در شهرهای سمرقند و بخارا. اما از ترس آزار و اذیت مرزبانان ازبکستان کم به دیدن آنها می رفتند. می‌خوایم که راه شده شود یا ویزا خط کنند و ما همچون خویش تبار رفت آمد کنیم. از سال 2016 بعد درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان و گرم شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد بین مردم دو کشور زیاد شده است. 5 شرکت پیدا شدند که محض سفر به ازبکستان را تشکیل می‌کنند. شرکت آیستور یکی از آنهاست و خواهشمندان را با اتوبوس به ازبکستان میبرد. روزانه 15-20 نفر به آنها مراجعت میکنند. یعنی مردم طبقه های گوناگون، هم جوانها و هم کودکان و مسافران، وقتی که ما اعلان دادیم برای سیاحت، همه بسیار میخوان که روان به تماشا و سیاحت. مقامات ازبکستان اخیراً گفتند که در 9 ماه سال جاری با 60,000 شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان را دادند.
яъне моҳона то 7000 шаҳрванди тоҷикистон ба кишвари ҳамсоя сафар кардааст. ба кишвари ҳамсояе ки то 1 соли гузашта дар байнашон садди искандарӣ гузошта буданд. барномаро идома медиҳем. 22 ноябр додгоҳи ҷиноятҳои ҳарбии Созмони Милали Муттаҳид ҳукми генерал Радко Младич фармондаи нирӯҳои сербҳои Боснияро содир мекунад. мардуми Босния муҳокимаи Младичи муттаҳам ба куштори дастаҷамии Сребреница дар соли 1995-ро 6 сол инҷонӣ пайгирӣ дорад. Мунира Солиҳович, ки дар Сребреница шавҳар ва 3 писари хурдиашро аз даст додааст, мегӯяд ҷазои муносибе барои ин ҷиноят вуҷуд надорад. мунира Солиҳович барои дуо сари қабри шавҳар ва писараш меояд. онҳо ҳамроҳ бо ҳазорҳо марду навраси мусалмони Босния дар моҳи июли соли 1995 дар Сребреница ба қатл расиданд. ин охирин фоҷиа дар силсилаи бадбахтиҳои ин хонуми боснӣ буд. душвор аст. аз аввалин рӯзҳои ҷанг фоҷиа рӯи фоҷиа буд. 13 июли соли 1992 ман писарамро аз даст додам. ин ибтидои ҷанг буд. вай писарам дар хона ҳалок шуд. ӯ 20 сола буд. писари дигарам соли 1993 дар ҷабҳаи канори Сребреница кушта шуд. он замон ӯ 19 сола буд. писари сеюмам мисли шавҳарам дар соли 1995 беному нишон шуд. вақте сербҳои Босния зери сарпарастии Радко Младич Сребреницаро ишғол намуданд, садҳо марду наврас дар кӯҳу ҷангалҳои гирду атроф паноҳ бурданд. ҳодисае ки баъд аз он рӯй дод, бузургтарин ҷинояти низомии Аврупо баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ унвон гирифтааст. Солиҳович ва занони дигар дар мошинҳо бор карда ба шаҳри Тузла интиқол дода шуданд. пас аз чандин сол дар яке аз қабрҳои дастаҷамъӣ боқимондаҳои шавҳар ва писари Солиҳович ёфт шуд. дар ёдам нест ки кай ҷасади шавҳарамро ёфта будам, вале ҷасади писарамро баъди 19 сол пайдо кардам. баъди 19 сол ӯро ёфтам. вақте ба ман гуфтанд ки ҷасади писарамро дар қабри дастаҷамъӣ ташхис карданд, аз гап мондам. Та sam gotovo zanijemila. Солиҳович танҳо дар канори муҷассамаи қурбониҳои куштори дастаҷамъии Сребреница ба сар мебарад. ӯ мегӯяд муҳокимаи генерал Младич муттаҳам ба ҷиноятҳои ҳарбиро зиёд пайгирӣ накардааст. дар ҷанҷоле ки додгоҳи ҷиноятҳои ҳарбии Созмони Милали Муттаҳид ба эълони ҳукми Младич омода мешавад, Солиҳович мегӯяд ба фикри ӯ дар ин қазия ҳеҷ гоҳ ҳукми одилона содир нахоҳад шуд. бовар кунед, ман наметавонам ин додгоҳро тамошо кунам. аз худо талаб дорам ки ба ӯ умри дароз диҳаду ӯ тамоми аъзои оила, тамоми азизонашро аз даст диҳад, то бубинад ки ҳаёти беоила чӣ талхӣ дорад. агар ба дасти ман бошад, ман ба ӯ умри дароз орзу мекунам. пешбинӣ мешавад ки ба ҳамин зудиҳо ҳукми Младич содир шуда, як саҳифаи дардноки ҷанги Босния пушти сар хоҳад шуд, вале эҳтимол барои Солиҳович ғаму андӯҳ аз ин фоҷиа ҳеҷ фаромӯш нашавад. ва Тоҷикистон корманди собиқи вазорати дифои Русия Денис Хисамовро ба Русия истирдод кард. Денис Хисамов моҳи апрели соли ҷорӣ зимни бозгашт аз Ироқу Сурия аз тарафи кормандони мақомоти интизомии Туркия буздошт шуд. ӯро бинобар доштани шиносномаи Тоҷикистон ба мақомоти тоҷик таслим карданд. моҳи гузашта вазорати корҳои дохилӣ хабар дод ки капитан Денис Хисамов соли 2015 бо рӯи қалбакӣ шиносномаи Тоҷикистонро омода карда тариқи он ба гурӯҳи давлати исломӣ пайвастааст.
барномаи имрӯз инҷо ба поён расид. ахбори аз инам бештар дар вебсайти мо www.ozodi.org, дар саҳифаи радиои озодӣ, дар фейсбук, одноклассник ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. дар ютуб низ мо бо номи озоди видео канал дорем. аз он ки имрӯз ҳам бо мо ҳамроҳ будед ташаккур, сипосгузорем. то барномаи фардо, худо нигаҳдори ҳар якиш.